Ese waba warigeze wumva amahano yakozwe n'abanyeshuri babiri bo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Iki ni igitero cyabaye ku itariki 20 z'ukwezi kwa kane mu 1999. Mu gitondo cy'izuba ry'icyizere, igikorwa cy'ubugome bw'indengakamere cyabereye mu kigo cy'amashuri ya Columbine High School. Iki ni ikigo cyari giherereye mu mujyi wa Littleton muri Colorado, imwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki nicyo cyabaye kimwe mu bitero by'iterabwoba bikomeye byabereye mu mashuri mu mateka y'isi, kigasiga intimba ku miryango, igihugu ndetse n'isi yose. Columbine High School ryari ishuri ryisumbuye rifite abanyeshuri bagera ku 2,000. Ryafatwaga nk'ishuri ry'icyizere ababyeyi bo muri ako gace bajyanagayo abana babo ngo bajye kwigayo. Umujyi wa Littleton wari utuwe n'imiryango iciriritse icyo gihe yo mu midugudu y'abakozi. Abakoze iryo shyano ni Eric Harris wari ufite imyaka 18 na Dylan Klebold icyo gihe yari afite imyaka 17. Bombi bari abana bo mu miryango itari ikennye, batuye hafi y'ishuri kandi bari abanyeshuri basanzwe. Ariko nyuma y'imyitwarire yabo isanzwe bari bafite ubusharire n'uburakari bukomeye. Bagiye bandika mu majournals yabo amagambo yuzuye urwango n'imigambi yo kwica abantu benshi. Journals ni agatabo, tuno dutabo umuntu agendana yandikamo ibintu bye buri munsi, yandikamo utuntu twe buri munsi. Eric na Dylan bamaze amezi barimo gutegura iki gitero mu ibanga rikomeye. Ariko kubera ko bombi bari bakiri bato, Eric yari afite imyaka 18 na Dylan yari afite imyaka 17, ntibari bemerewe kugura intwaro mu buryo bwemewe n'amategeko. Ariko bakoze icyo benshi bita ubucuruzi bwihishe. Bifashisha inshuti yabo y'umukobwa witwa Robin Anderson, wari ufite imyaka yo kugura intwaro. Uwo mukobwa yabaguriye intwaro 3 mu isirikiramico ry'intwaro, gun show, aho abaguzi badakora igenzura ry'amategeko cyane ngo bite ku bintu byinshi. Izindi ntwaro bazigurishijwe n'undi musore witwa Mark Menz. Mu buryo butemewe n'amategeko yagurishije Dylan iyo mbunda ku mafaranga y'inyongera, atari nk'ayo bazigurisha mu maduka kuko numva yababikoze mu buryo butemewe. Nyuma y'igitero, uyu witwa Mark Menz yaje gufungwa imyaka myinshi kubera uruhare rwe yagize muri iki gitero cyakozwe n'abanyeshuri. Icyo gihe Eric na Dylan binjije mu ishuri intwaro zikomeye, harimo carabine rifles, izi ni intwaro za gisirikare, shotguns n'imbunda nto z'amaboko pistol. Bari basize banateze ibisasu bikomeye mu modoka yabo bashaka ko byaturika igihe polisi yabigezaho. Eric na Dylan batangiye batega ibisasu saa 4 z'amanywa, nuko bahera hanze y'ishuri ku muryango munini, niho bahise bahera inyuma batangira barasa abanyeshuri babiri bari bicaye hafi aho bakinjira. Abanyeshuri biciwe aho harimo uwitwa Rachel Scott na Richard Castadro. Biciwe aho bari bicaye ku ntebe yo hanze. Ako kanya bahise binjira mu nyubako bagana muri cafeteria. Aho naho muri cafeteria bari bahashyize ibisasu byari bigamije gutwika inzu yose. Ariko ibyo bisasu ntabwo byaturitse. Bakomeje kugenda barasa bahereye ishuri rimwe ku rindi, hose bagenda barasa ntacyo bitayeho. Noneho bageze mu isomero muri library, ari naho biciye abanyeshuri benshi. Muri abo banyeshuri bahaguye harimo uwitwa Cassie Bernard, Kylie Vasquez n'abandi benshi. Igitero cyamaze hafi iminota 50. Mu gihe abanyeshuri n'abarimu bari bihishe, bamwe barakomeretse abandi bahasiga ubuzima. Harris na Klebold bagendaga barasa aho babonye nta kintu bitayeho. Polisi yageze aho nyuma y'iminota 10 igitero gitangiye. Yarwanye no kugera mu nyubako aho hari kubera imirwano. Icyari kigoye nuko batari bazi aho abarasa bari baherereye. Igihe polisi yageraga mu nyubako, Harris na Klebold bari bamaze kwiyahura, birasiye mu isomero nabo. Abo naho bahise biyahura nyuma yo gukora ibyo ngibyo.
Muri icyo gitero haguye abantu 13 n'abo bana babiri, harimo abanyeshuri 12 n'umwarimu umwe Dave Sanders. Uwo mwarimu yari yarwanyije ashaka gukiza abanyeshuri, ariko yarahakomerekeye cyane aza gusiga ubuzima nyuma y'amasaha. Muri icyo gitero abakomeretse barenga 20, abandi barashya, abandi bagize ihungabana rikomeye mu mutwe. Ibihugu byinshi byakiriye igitero nk'igikomere ku ruhande rwose. Abayobozi bo muri Amerika icyo gihe bahise batangiza impinduka nko gusaka abanyeshuri mbere yo kwinjira mu ishuri, gushyiraho abapolisi b'ishuri, gutegura gahunda zita ku buzima bwo mu mutwe, guhagarika guhohotera abanyeshuri ndetse n'ibindi. Columbine yabaye nk'urugero. Igihugu cyabonye ko abana nabo bashobora gutegura ibikorwa bikomeye. Ibyo byatumye abantu bibaza ati kuki abana babiri babaye abicanyi kuri urwo rwego ku buryo binjira mu kigo bagahera ku murongo barasa bagenzi babo nta kintu bitayeho. Hari abemeza ko indirimbo, imbuga nkoranyambaga ndetse n'ubugome, amafilime byagize uruhare mu kwangiza abo bana. Ariko nanone ikintu gikomeye cyagaragaye ngo ni ukwirengagiza ibimenyetso. Ese wowe ibi bintu nyuma yo kubyumva wumva aba bana byarabagendekeye gute ku buryo bakoze ibi bintu? Mukande subscribe kugira ngo n'izindi nkuru nk'izi zitazajya zibacika.